ตัวนี้ออกัสนิทุมสร้างนี่แหละสมนี่แหละไงนะชิคาโกจะมีไปทางเชิร์ชปุ๊บที่สุงะจุลัยสมเลยปันนี่นะจุลัยสมเอกกาละข้างโนเกมกันเองตัวมันนะตุยพุ่มนาตั้งเทดิ้งตัวนี้นะมีสกิมีมันนี่นะตัวเตะตัวตุยพุ่มนาคุณกี่บอกเลยคีตัวไรตะกี้นะกิสักคนละไปเล่นเลยละตัวที่ผมรู้เลยละยาฮิตยังดิมตัวดิ้งอ่ะตัวจดเชียงนะนี่ตากลำเชียงนะตัวที่มีตั้งตัวตุยพุ่มนาคุณขัดตัวปลามินทุปีนาดิ้งนะกินดิ้งอ่ะbằng tâm đi lâu Giêsu xin mang ta đi hồng lô xin vô bằng hồng màu sắc xin núi đằng xa thế kỷ bằng tâm đi lâu Giêsu xin Astitum tu nila som ni ngai na tu pain ipopisung panina mu thei ding ina Jesus Christ kum pa hon pa in sang ing chia amau le mau ma in amo na te pulakin to pa ba kisop na hot kyak na gut kya na nga hi to kiton to ni na to achep te na le thei gi ge na hiring ina tui phum na tu ni na ni somi hi mani na tu ni na hi te tung to ni na pasian tu pi na i penwa ma ambasai na in kem ba kem pasian pu da ap na tu ni na khat nei na to to in pan masani kwet na nei ni le tua ma lai sang to sim na mun ni kong nei dinga to zo chen aban ni na ai to di hi hang i lai sang to ma sa pen ding ina lungdam na lai bu mathai alian som ni le kiat aliam som le kwa na a Gospel according to Matthew chapter 28 verse 90 tuai chiangin no de payula ike pe ke ma nung zoi mi suak saken pa pasian bin ta pa pasian min le ka siang to min to tuai sunga na pomon ito pa kamal sigya to pa ute saken amen ani na ding ina rom lai bua alian guk aneuli na a rom alian guk aneuli na a ipabang le na to si na panin Chris akito sakki ma bangin ete zong nun tak na thak inun tak thei na digin tui ikipum chiangin ama to kipum khomin sikop hi ko bek ke hilorina itho to tak chiangin ama to nun ta in jesu to inun tak na ama hi chikbe tuina ata ki mok tak leng koi sa hi tuina ama ba le paiwa ma ya boleh boleh duri na nang tunglo ito ba Jesus Christ kung ba le hol pa ni na nasang na to ni na kitui na ngin nang mo ina nang tunglo ipapasyan kasya to Velhu pinapalun sa katil zohi kadam na cross siam na le pil na le min than na sa o Jesu ken tel zoin kahun le ni nang din sang nge tong pa ko velin boy sang zo non lo tên hôn sang rong đi kê non qua cái hi lâu thì Giêsu Christ min in ta ngai te ta nin qua ngai te qua zel ning nghe và hun le ni nang din sang ning nghe tong pa velin hon quay sắc gió nổi lâu na di na din
se pai zelie Yang waya te kwa ba kwa ki Nema se tan gam to pa din lani Kwa din to pan hon dei Le tuni na tua chet de na symbolic iding ina tuni krisa na hita a leitung media hinolowin nanun ta na pasyana le itong pa Jesu Kristo ta omahi na bai ke pe nun ta kya na hima bang tuina ke pasyani na pobite tunga mo pok na ong piang ma bangina ipapasyan min tapapasyan min le khasel to pasyan min na on tuiphumna Natanu na tapa miguk tein tuiphumna ichian takila tau pa gwal so na lai te pitu de ma tau pa on nang ma nung zui ka hita chia pula khen ami na tau pa ong dingo a hi manin tu bi na le pa toy na khen do nang kyang ke kong piao he amen to ma sen ka tanong te ni a tuiphum miguk te naung te tunga ipapasyan ong na tapa Jesus Christ ong happy na le khasya to pina no te nung tak na ato tugina ni bangin tang den ton tung tahen Amen. In life we are looking for definition, and as a Christian, having faith in God and receive Jesus Christ as your personal Savior and get salvation. It is a vital important for Christian to be witness in this manner. And this is outward experience. Jesus Christ has transformed your life innerly as you accepted Jesus Christ as your personal Savior. But this is baptism is an outward expression that you say and decided that yes, I will follow you. And also it is also a public declaration that you are a Christian, a follower of Jesus Christ. So baptism symbolizes our identification with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, which we can find in Romans chapter 6 verse 4. As we go down into the water, it represents dying ourselves, our sin, our old nature, and we rise up. It signifies that we have a new life in Jesus Christ. It's a symbol that when you rise up, we are having a new life in Jesus Christ. You are no more of this world. You are no more of the enemy or Satan, but you belong to Jesus. Ole, tuni September ni sagi. Sang ni le som ni le nga ina. Nina pinawahi sa pa Samuelina ito ba Jesus Christ kung pahon pati nga sanga
ama nung zui kahit si atep te na ding le bige na ding ina ito ba Jesus Christ at tuiphumna bangin tuina nang Samuel pasiale o bide mi bide te na to tuin ipapasyan tapapasiale khasyang to binto tui confirm hi Ole nang Mary Jesus Christ kung pahod pa di nga nasanga ama nung zoy kahitya nanuntag na nakiakyat maabangin to nina September di sakit to nina som nila ngay na pasyan maile apo pite maile ni pite tepi na ato ipapasyan tapapasyan kasyang tawagin pasyan to kung pipuhi Yeah, really low. I got the new right there. okay wala to nila ng toysang nang mamaydong nanuntak na Jesus Christ kung pahon pa di nga saan kahi kaya nuntak na leitong media hinoloy na pasya na kahitya nanuntak na itong bagya na nagipiyakya tama magin tuni September di sakit tuni na sobrang ngay na ipapasyan maile apopit mite maya pa pasyan tapapasyan kasyang daw pasyan minto kung tuiphumna Oh, it's so close. This one's better. ulit konpe nang zong nanuntak na sunga ito ba Jesus Christ kung pahon pa di nga sanga as you accepted Jesus Christ as your personal Savior tuni September ni sagi tuni na som nila ngay na ama nung zui muan huay nay thei na ding le thei pi tu te apo pi mi te maya le ipapasyan maya tuin ipapasyan tapapasyan kasyang to pasyan minto kung tuiphumna Không thiếu này ya. Ya phải thiếu này. Let's say benediction, okay? Natalo mili day na. Mang thang le mo ahi na de ki phoka. Nakya gon zuarin. Anun ta to tung na nang manung zui di rau kya pia khen ma bangun. Thei pi tu te la nang ma maya. Tuiphumna tu ni na tan zo le pia zo om ta barin. Min thana ba le na kong pia he. Amen. About that nung tala, tumatot, tukira, tumaompila, panpila, makaila, nang mazata, natanu na tapate hiding, o tupa nang mabansan, natanu na tapate hidingin, tupa ompiag sakit. Kung na tupa, ton, piyay tazongin, toy sang, so at siya ginang Samuel and Merite, nakutkuha mo ay so apin, lungdam ko in Jesus, ito kung itong papasyano. Amen.